Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Reka rero turebe amakuru abagezweho hariya ku mirongo y'urugamba hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero amakuru agezweho no kw'ingabo z'u Burundi zakubitikiye mu minembwe zihungira mu mashyamba zikizwa n'amaguru. Byagenze gute? Mudukurikira akantu ku kandi kugira ngo mugende musobanukirwa byinshi ku byerekeranye n'aya makuru agezweho hariya imbere y'urugamba. Amakuru kandi aturuka mu gice cy'imisozi miremire yo mu Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo ziganjemo iz'u Burundi zakubitikiye mu mirwano yiriwe isakiranya na twirwano, bikaba ngombwa ko zihungira mu mashyamba. Izi zifatanyije n'iza Tanzania FARDC, Wazalendo, FDL n'abacashuro bamaze icyumweru bagaba ibitero ku Banyamurenge bo mu misozi miremire. Kuwa kane tariki ya 12 Gashyantare 2026 ingabo z'u Burundi zatwitse amasantere 3 atuwemo n'abaturage b'Abanyamurenge, zinica abarimo n'umukecuru w'imyaka 100 mbere yo kwirara mu myaka y'abaturage zikahayirandagura. Ziriya ngabo kandi zigize ihuriro rirwanya ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa, kandi zimaze icyumweru zirwana n'umutwe wa twirwaneho. Amakuru kandi agera mu itangazamakuru avuga ko mu gice cy'imisozi miremire yemeza ko kuri uyu wa gatanu ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta byaturutse mu duce twa Mukoko, Nyaruhinga, Karongi, Bicumbi, Karingi ndetse na Bidegu, mbere y'uko ingabo zirigize ziraswa zigahungira mu mashyamba. Ni imirwano kandi twirwanaho yafatiyemo ibikoresho byinshi, ndetse amakuru avuga ko imirwano yasize uriya mutwe ufasha agace ka Rwitsa. Nkuko andi makuru kandi avuga ko impande zombi zikomeje kurwanira kugenzura agace ka Point Zero kamaze iminsi kagenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo. Amakuru kandi agira mu itangazamakuru avuga ko imirwano yo kuri uyu wa gatanu yagaragayemo ibitero bya drone zibarirwa mu 10 gusa. Twirwaneho biciye muri Colonel Rubaga Fideli yavuze ko izo drone zamaze kuvugutirwa umuti. Yagize ati biratangaje kubona haterwa bombe za drone zirenga 138 mu isaha imwe zoherejwe na drone zirenga 10. Drone zavugutiwe umuti. Rugabo yunzemo ko iri joro twirwaneho ishobora kwisubiza Point Zero yose, dore ko ifite igice kimwe n'ingabo z'u Burundi zikaba zifite ahandi zigenzura. Hagati aho amakuru kandi avuga ko Burundi nyuma yo gukubitirwa mu mirwano yo kuri uyu wa gatanu bwahise bwohereza izindi ngabo mu misozi miremire yo guha ubufasha izatsinzwe. Kuri uyu mugoroba nibwo izo ngabo zambutse muri RDC ziciye muri uduce twa Baraka ndetse na Mutamba. Abakunzi bacu rero ba Deep News TV, ayo niyo makuru abagezweho ku mirongo y'urugamba. Reka natwe dukomeze tubakurikirane amakuru abagezweho hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo tubasabye muri bahantu banditse ijambo subscribe cyangwa abone kugira ngo mujye muba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Amakuru ya Deep News TV nakagaruka, mukomeze mugire ibihe byiza.